भायर वयता देर इज सम टायम लिमीट बी गिवन बट वी सी मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन्स ते ज्वारीनगर वयता एंट्री करतात दे क्रॉसिंग दे गो अलॉंग विथ द टीम आणि तशें म्हटल्या प्रमाणे ते ज्वारीनगरान गेल्या नंतर देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रग्स पेनान थिंगा ड्रग्स मेळूंक शकता तांकां आनी सुसायडीचें इंटेंशन केन्ना जाता वेन दे बिकम हेल्पलेस वेन दे बिकम लोनलीनस आनी तांकां डिप्रेशनान गेले आनी तांकां दिसता की आपल्याक हेच्या वयर आनी कोण हेल्प करूं शकचो ना आनी दे गो फॉर ड्रग्स ओर दे गो फॉर ड्रिंक्स हेवी ड्रिंक्स आनी सेल्फ डॅमेज करपाक ते मुवमेंट करतात सो वी वर टॉकिंग विथ इवन द पुलीस इन्स्पेक्टर की पेट्रोलिंग तुम्ही थंय कित्याक करूं शकता तो म्हणपाक वी हॅव रिस्ट्रिक्शन आनी तेणी दाखयलें की वी आर ऑल्सो पेट्रोलिंग दॅट सायड बट वी कॅनॉट गो इनसायड बट तो म्हणपाक लागलो आमची सेक्युरिटी लेवल थिंगा बिट्सान आमचो एक्स कोण तरी डिवायस बी आहा तो मॅनेज करता म्हणपाक लागलो जाल्यार वी आर टेलिंग टू मॅनेज मोर पेट्रोलिंग इफ पॉसिबल तो म्हणटा ते स्टाफ इज ऑल्सो लेस बट वी वील ट्राय मात आनी आपल्याक वयल्यानूय प्रेशर आसा की आय एम आन्सरेबल टू विथ देम बट आय वील ट्राय वॉट इज बेस्ट टू बीट देन आनी तेणी आमकां नंबर दिलो की अशें सिच्युएशन कितें तरी दिसलें तुमकां जाल्यार यू कॅन कॉन्टॅक्ट इमिडियटली आय वील टेक एक्शन आतां बिट्सा भितर गेल्या नंतर डिस्कस केलें आमी ते PRO कडेन दे वर वेरियस दे आर सेंगींग आमी खुबशे मेजर्स घेता but I think that is not enough. So today we went and met the PI, Mr. Shirodkar. So he cooperated with us, talked to us very nicely, but then he told that it is not a suicide. There was something that I think he played some games and he came, and after that I think he had 2-3 energy drinks, some energy drinks he had. I think the energy drinks third getla like Red Bull and all, you would be careful. One and all is something, so he is told, but exactly after 2-3 days, we'll get the forensic, they've gone this for postmortem. 2-3 दिसान they report, 2-3 दिसान metal and exact cause of that we will come to know. The BITS Pilani students and all the Rache bhi khub bhauntar with and we told a lot of things, and in that one particular part, Amzo block president Peter D'Souza, he told ki in that Zuari Billa there are some wholesale shops, alcohol shops, but alcohol shops are not allowed to serve alcohol. The khubshe bhurge and they drink that.